Mizoram mipuite chibai ka bu ka cheu Mizoram Universal Healthcare Scheme Hnuaiah manchoi in Ziah na chu February ni som paruk sang ni somni le paruk atangin hon ani le dona April ni som le panga sang ni somni paruk thlenga in Ziah Thei ani dona ni hei hi April ni khat sang ni somni paruk atanga man tan tur ani ang in Ziah na hi online na kalpui tu ni in screen na link tar la na hian ma ni in lumatangin in Ziah Thei ani online na in Ziah rem chan lo na khwa a March ni khat sang ni somni le paruka tangin offline in Ziah na hun hon tan ani le don boka kan dam lo ni khwa in enkol na sian so hau tak em puk chop ngai thlenga phur rit ni thin min chok jang khai tu lo ni zel turin mani in seng so lowa cashless in enkol theina scheme max Hnuaiah hian lo in ziak lut theu turin mi pui te ka cha a cheu kalome He video hianin Mizoram Universal Healthcare Scheme sangni somni paruk atanga sangni somni pasari policy max 2.0 a online enrollment ti dan aron tilang don ani online enrollment ti na link hi tuna kan huang hian max.mizoram.gov.in a luturani don ani ati dan kan lo en chho don anga kan browser a khanin tuna link max.mizoram.gov.in ti hi kan chulu tanga chuan kan enterang ti hian a homepage a khanin kan lutanga beneficiary ti hi kan thlanganga kan phone number kan chulut le anga ti chuan captcha enter tur lo omanga hetlai miang hi kan chulut le anga captcha kan enter zo a hianin send OTP ti hi kan click anga ti chuan kan mobile number enter a khanin OTP lo thlenganga SMS a OTP kan dona kha hetlai a hianin kan chulut le donani OTP chut zo khan login ti hi kan click le ang ti chon hetlaya hianin ration card number kan chut lu le ngai dona kan ration card number kha hetlaya hianin kan chulu tanga ti chuan search ti hi kan click le ang ration card kan chut kha aveli tani chuan ti hian ration card ta kan chung ko member om ho kha ron langanga ta hianin hei kan ming te kan relation te kan gender te khang kha aron lang don ani ti chon headline plan details te hianin policy name hi kan thlanganga max 26 to 27 ti hi kan thlanganga ti chona dota hianin premium plan hi kan thlang don ani basic ti te kha aman sang ni zanga sanga sing khat man ti kha kan du bera kha kan thlanganga tuna hianin example atan private hi han thlang chin ta ila adot le hianin a policy kum khatatan kan injek lu dona 1 year ti hi kan thlang le mayanga ti chuan a Hnuaiah hianin kan paisa pek zat tur kha aron injek dani ti hian sing khat kha ka pek ngai don ta a proceed ti ka click le ang proceed ti kan click nu hian payment gateway lama a in redirect anga ti chuan ta hianin paisa kha GPay emo phone pay emo credit card debit card net banking kha tengang hetlai option omang hianin payment kha kan siam to mai don ani ti hian payment kha aronin confirm anga kan khak le photanga hemila hianin back emo window well hi close lo ram turani a ti chuan alo success nuwa receipt aron lang deu zokanga heta point engma ti ngai ran lawa ti chuan kan chung ko member list omna page a khana let le don ani ta hian hei kan payment details te po aron lang ta veka chuan asira hianin download ti click thei hi lo oma hi kan click le anga download ti kan click hianin PDF alawin download anga hemi PDF a hianin kan enrollment ti na ale kha alawni dona ta hian hei payment successful ti te alawin zia kanga chuan hei hi a PDF in emo a print out in emo kan da thanga chuan nakina he document hi a max card siam nan te a max dam doina kan man nan ten ala tangkai dona chuwangin ti bolowin hei hi kan da thadon nia khati zong kha registration process enrollment process online na ti dan chuni a har satna emo hriat thiam lo emo kan nei ni chuanin healthcare office a tele hetlaya number tarlana te hianin azo fia thei reng bok ani